Iya kemana kajian lenti jonga balikiu Everest kadai sisa na po NCC ka ba yang akan dikalat ka lenti bangan mat kini ki adventures te ka along sisa ka kabuksiar mo ka ba nakini ki baro ki selection process ngalala bangan select way na marba throughout almost 1 year ngala done ka selection process nado na state na state Meghalaya Guwahati Delhi but hado hinga da poisya ulum Everest kadai sya ka kata ka balong very challenge kan karno kasimpor kasimpor hado yaki selection process te kasim hado prakhandai benai te labenta ban kyo jo Everest pat kasim kuntu lai benai te ban kyo Everest ni ngalaja na yung nado March hado June hado ta bangalawan pa te yeno try preben slow aji kublai habar kene te ngai kublai ni kong yublai hakaba uladon lingkat yang bangalala banungan hadu angni nandu bangami na yeng hadu bangalawan pai klamdan kanu kajing sosi ne kajing pang kajing stam ngalawan hi da kajing da jongu te ngamla klam da songu ro ke NCC kabla ai nga kani ngala te ai ngori imei pa ki bala sha yang bangan mat kuni kini ki experience mo ban kiu yulum Everest sha ho kamlong sha ka basuk ban kiu Everest ndai nga klam do jing keman ndai nga shanya ho blai bat baro kalong ngi piya na blai kanungot baro pia dan lang bai kio hapo ka ki climber te ngi dan khat khandai ngun te ki ba climb pat ki ba climb ki dan khanyong ki ba climb by fully summit te baro ki NCC cadet namar ba all over India sangat kentai sangat cendang ki bahasa ajet na ki khanyong la ki cadets na all over India tang mangis khongot ki bahasa ajet te nga include haki girls sangot te shisha ka along shisha ka challenge ro na benta ki selection process te ya ban ki Everest pa total bakidan ni share paro te ki dei khanyong te kadan hadu life sang kai nang nes khma ka jik tmu ja ang no chui te nga dang proceed ya ka college jang ka BSc botany hapo St Anthony's College jang ka second year te nga kwa hi bangan pendap ni ka jing puli nga janga te nang tangan sa kwa ro bangan serve to the nation ne da state tangalaban yo the best